Kalaallinunaata nunap assingatigut uqaltuarisaanikut politikikkullu inissisimaffia nunap isumannaallisaanikut politikkimut pingaaruteqassusianut aaliangiisuuvoq aamma ullumikkut taamaappoq kalaallinunaata uqaltuarisaanerani sorsunnarsuaq kingulleq pingaarutilimimmik sunniuteqarpoq Amerikkamiut kalaallinunaanni sakutooqarfinnik allanillu pilersitsiortorput taamaayilluni qallunaat matoqatitsinnissamik politikkiat atorunnaarsineqarluni Amerikkamiut kalaallinunaanni sakutooqarfeqarnissaannut pisortatigoortumik toqqammaviusortassaawoq Danmarkip uisaallu akornanni kalaallinunaata illersorneqarnissaanik isumaqatigiissut 9. april 1941 Isumaqatigiissut taanna qallunaat naalakkersuusuinit atorsinnaangitutut nalunaaruutiineqarpoq kingornali tigusaaqanerop kingorna 1945 akuerineqarluni taavalu Danmarkip uissaallu akornanni kalaallinunaata illersorneqarnissaanik isumaqatigiissummik 27. april 1951 imersumik taarserneqarluni Naasi Tysklandnip kalaallinunaannut арлаатигут сунниутеқалеқатарсинаанера уисаап тулуит нунааталуунниит киссаатигингилаат уисаап тоққамавигисаа тассаавоқ Monroe доктринен Европами нунат сугалуартуллуунниит нунамик тигуаасутут писсусилерсорниссаанник итигартитисоқ нунап наалагай Eske Brun аама Axel Svane landsrådnik Marlusunik атаатимуулерситсиппут Danmarkimullu pituttugaanatik kalaallinunaata aqunneqarnera ingerlatillerlugu Danmarkimulli attuumassuteqarneq qularsaarutigneqangilaq uisaamut kaanadamullu attaveqarneq ingerlalluarpoq nunat taakkuamarluk nuummi sinniisuqarfiliorput kalaallinunaannut tungatillugu aaqissuussinerit pingitaaliisutaangitsumik ingerlanneqarsimapput taamaliornikkullu kalaallinunaat tiguarneqangitsuuissorpoq qularnaalluinnartumillu oqaatigineqarsinnaavoq qallunaat qitiusumik aqutsinerat aatsaa taama sakkortutigisumik sinniisuuffigineqalermat pissusiviusut eqqarsaatigisagaanni Eske Brun tassaalerpoq kisornaassilluni naalakkarsuisoq Eske Brunip pissaaneqarniarumatuutut pasillernissaa ajornangikkaluaqaaq pissutilli eqqortumik iseqarluni isigineqartariaqarput taarsiulluulu Brun iluaqutissaasinnaasunik ujaasillaqqissutut pissutillu ilungersunarnerini pitsaanerpaamik angusassiornissamut paasimasalittut nalilerneqartariaqarpoq sakuloqarnikkut sanaartukkat eqqarsaatigaluit pissusiviusunut silatusaartumik iluaqutissaasinnaasumillu Brun isiginnittaaseqarsimasoornarpoq sorsunnersuup kingulliup nalaani uissaap sakkutoqarnikkut sanaartugai katilluit sutniusut pingaartumik kuyataanut qeqqanullu inissineqarsimapput sanaartukkat ilaatigut tassaapput mittarfiit annerusut narsarsuaqqangerlussuarlu Atlantikukkut assartuinermut isumannaallisaataasut kiisalu silasiorfippaalussuit sanaartukka tamakkua innuttaasut nayuaqavissut soqutigisaqarfigisaanni inississimalerput sorsunnerp siaruaakkiartornera ilutigalugu Brunni piginnaatitaaffii annertusiartorsimasut oqartoqarsinnaavoq kalaallinunaanni illersornissamut pisortatut inississimalerpoq tassa serius patrulliamut aallarniutaasoq pisortaaffigileramiuk nakusilliisut tyskit sakkutuuinik imarsiortunik tunup avannaani silasiorfimmik sanaartuleruttortunik paasinneqqaartut aap sorsunnernaavoq 1945 qallunaat tyskit naqasimanninnerannit kaangartineqarput kalaallit nunaallu Danmarkip naalakkarsuisuinut uterteqqineqarluni Kaufmann allallu Danmarkimik demokratiskiusumik illersuisimasut asattuunneqarlutik isumakkeerfiineqarput kalaallinunaat sorsunneq sioqqulluuli pissusiusunut uterteqqineqarpoq
Danmark 1941 isumaqatigiissutip sorsunnersuit aappaata naanera kinguninguani atorunnaarsineqarnissaa siunertaaqqaarsmagaluarpaa kisianni Sovjetuniunip USAallu akornanni isumaqatigiingissutit annertusiartuinnartut tunuliaqutaqaluit USA atorunnaarsitinnissamut nangaalersimavoq taamalu sakutooqarfiit pingaarnerpaat ingerlatiinnarsimallugit kalaallunaata Amerika avannarliup Europallu akornanni ikaartarfittut pingaarutilittut sakkutooqarnikkut inissisimanera 1947 allangortinerarpoq тассаалерлүни Совет Унионимут иллерсорнissamут атаавартумик саккутооқарфик таамалу аама калааллинунаата Данмаркимут аттавеқарнера апеққутаатиннагу саккулерсууллугу апоқааттоқаллиссагалуарпат тигуарнеқартуссақ Danmark 1949 наатумут илангуппоқ укиуллу марлуссуи траангиумата калааллинунаата иллерсорнissaa пиллугу 1941 исумақатигииссут 1951 isumaqatigiissummik taarserneqarluni 1951 isumaqatigiissut suli piviusungortineqanngitsoq tuulimi silasiorfik Amerikkamiut piorsarlugu aallarterersimavaat mittarfilerlugu sakutoqarfittavissaalu Thule Air Base sanallugu aallarterersimallugu sakutoqarfiup innuttaasut najuaqarfianni sananeqarnera inattisinik tuulimi atuuttunik uniorqutittineruoq иллерсорнissamik isumaqatigiissummi toqqammaviusunut naapertuuttuunani inuiaat piinnaatlaaffiisa tungaviinik avaqquttinerulлuni sillimaniarnerlu pissutigalugu pigisanik arsaarinninnermik kinguneqarluni kiornalu 1955-simi paasineqarpoq иллерсорнissamut isumaqatigiissut taanna isartuussamnik ilassuteqartinneqartoq taannalu ilassut riistaagimut qallunaat inatsartuinut saqqummiuneqarsimangitsoq taamaammat isumaqatigiissut qallunaat tungaviusumik inattisaannik unioqqutittineruoq FN-nimilu isumaqatigiissutip immikkoortuanik hornuit-tuumittaaq unioqqutittinerulluni Thule Air Base USA silaannakkut sakkutooqarneranut pingaarutilimmik sorsunnermi саллерсанут илаатиннеқарлүни иниссимаққаарсимасоқ аллангориартортинеқарпоқ тиммисарлоқарфимми таассумалу унгасингисаани технологиимик аторториссааруссуарнут пилерсуиффингортиллуу таамалу 1950-сиккут наалернераанни нунарсуарми радаат аннерсаат BMUs сананеқарпоқ радаақарфиллу таанна 1987-сими Large Phased Array Radarimik taarserneqarpoq Amerikkamiut raadaaqarfi allat soorlu kangerlussuarmiittoq аллааллу сисамат калааллинунаата қеққатигут китааниит кангианут сиассимасут маанна аторуннаарсиннеқарарпут Данмаркимит калааллинунаат унгасиссууқоқ тунгавиатигуллу туули сули унгасиннеруллуни қаллунаат инуиннаат таамалу аама калааллит нунаата китаани инуиннаат сиорнатигут тасса 1984-сиккут ааллартисималернерат сиоққуллугу калааллинунаата иллерсорнеқарниссаанут тунгасуник аннертунерусумик соқутигинниссимангиллат пингаартумик иллерсорнissamут исумақатигииссутит атсиораарнериса малитсигисаанник ақутсиниссамут тунгасортааннут пуунгисаанагассарли ааюна тассанаатуми илигиит уна агуниаккалут пигиммассук тасса илигиит демократиип инууллу киффаангиссусеқарниссааник тунгави инатсииллу тунгавигалугит иннуттамик киффаангиссусеқарниссаат атаатсимоортумик илеққутоқааса культуурисалу иллерсорнеқарниссаат қулаккииссаллугу 1. oktober 1995-сими паасиниаасиманеқ таманут саққуммиуннеқартоқ қуягалугу наккасиутитут тигулаарфиитигу тасса Amerikkamiut sakkutooqarfii pilluit misissuinermi piviusunik ilumortumilluunniit saqqummersoqarsinnaanissaa qallunaat 61% upperinngikkaat Eske Brun sorsunnersuup kingulliup nalaani nunatsinni landsfogiidutut kisimi nunatsinni qullersaalluni aqutsisuusimavoq tamatumalu kingorna nutarsaanialernermik isummamik kissaateqartut nuimanersaannut ilaasimavoq
Eske Brun fyldte jo utrolig meget i landskabet. Ikke kun af korporligt. Han var jo en stor statlig mand, og alle dem, der kender Kalle Rosings tegning, hvor man ser den store Eske Brun, og så ser man nogle små mennesker ved siden af ham, der kigger op beundrende på ham. Men også i behandlingen af sagerne vedrørende Grønland, der fyldte han jo meget. Og når han kom til at fylde så meget, så afhang det jo også af de specielle omstændigheder, som han kom til at opleve i Grønland med Grønlands afskæring fra Danmark. Han blev jo det naturlige midtpunkt. Godt nok var der 2 landsfogeder, og mit indtryk er, at de kom sikkert ganske godt ud af det, men det er helt klart, at det var Eske Brun, der blev den førende og den dominerende, og det var ham, der tog tæten, og det var ham, der sådan set blev det naturlige samlingspunkt heroppe. Det gjaldt i forhold til forhandlingerne med amerikanerne, og det gjaldt organisationen af Grønland under krigen. Og hvis man skal tale om Eske Bruns 2 store indsatsområder, sådan som jeg betragter ham, så må jeg nok sige, at det ene, det er jo hans indsats under krigen. Det, at han var med til at engagere og få en lang række personer til at arbejde sammen på, at få Grønland til at komme godt gennem krigen. Og det lykkedes jo, må man sige, ganske imponerende. Det andet store punkt, hvor jeg synes, at Eske Brun har gjort en fantastisk indsats, det er efter han først som vicedirektør og dernæst direktør for Grønlands styrelse og endelig som departementschef for det første Grønlands departement kom tilbage til Danmark. Og der ydede han jo også en ganske fantastisk indsats. Han var jo blandt flere, kan man sige, var han den, der kom til at spille en væsentlig rolle for 1950-kommissionens nedsættelse. Og 1950-kommissionen var jo faktisk en ganske fantastisk kommission, synes jeg. Hvis man læser, og det kan man jo næsten kun se på med historiske øjne, men hvis man læser den store betænkning, som kom dengang, som jo også var andres værk, ikke mindst den gamle H.H. Koch, som jo ledede dette arbejde, men Bruns indsats i forbindelse med, at kommissionen blev etableret, var jo betydeligt. Og der må man jo også sige, at dengang Brun kom tilbage til Danmark, og hvor han jo havde nogle forventninger til, hvad man nu kunne opbygge i Grønland, og hvad man kunne få fat i Grønland. Med disse forventninger blev han jo ganske skuffet i de første år efter krigen. Han følte, at den gamle handel og gamle styrelse med direktør Oldendorf i spidsen, at de ikke rigtig ville bevæge sig ret langt i forhold til det, de var kendt til, og egentlig helst ville køre udviklingen videre. Og han følte, at de slet ikke havde forstået de nye tegn, der var kommet til, at man kunne godt i Grønland, og ville også gerne. Og derfor tror jeg, at det i høj grad var Eske Brun, der gennem møderne i grønlandske selskaber og andre steder, var med til at inspirere Hedtoft til at tage til Grønland, og dermed lægge op til det arbejde, som så kulminerede med 1950-kommissionens betænkning. Så i den forstand, der føler jeg nok, at Eske Brun fik en meget stor betydning for Grønlands videre skæbne. Det var vel også karakteristisk for ham, og det tror jeg, det er fordi han var lidt af en romantiker, at han kunne ikke følge hele udviklingen med. Da G60 kom med det store program, og der følte han, at der blev der ligesom kørt for meget op, og at udviklingen blev presset for hårdt frem. Han var jo meget fascineret af det gamle fangerliv i Nordgrønland, og hele den nye, kraftige industrielle og samfundsmæssige udbygning, som jo kom med G60, tror jeg egentlig var for voldsom og for hurtig for ham. Og jeg tror blandt andet, det også var med til, at han så trak sig ud i en moden alder.